وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا فاروق ربيتي الحمد لله رب العالمين. قدر الله الله جرى خيسا معلومة كتولتي وانا جايبات خيسا هرنا خيسا سنو قدر الله الحمد لله. خيسمون خينيا جالتمو في خبجمون شيخ محمد توفيقي في أكسما أستاذ أنس محمدي في جيل إساني أرانتنا رفني غندر أدا خيست قويا دراتي غندر أدا أستاذ أنس يرو هدو هرنا خيست سنتال نقوداني دبراسي غرو أرى خيسما خينيا مصري را خفين فينا خيست شيخان برقودان صدركا فدرالتي سيمة شيخ أمين فان شيخ جمال موسى جلوفان مفتوني إثيوبيا دا أجت سيمة أيار را إساني بوه مغالا قدتي في النهاية خيستي أكا فدرال سيمة جيت أجرا صدركا أوروميا درين أوا خيستي أسر رانوتي لين أفهم بانه أجت سيمة منا شيخ متوفيق لينه بوليچو ودو شيخ محمد توفيق منا ساني خيسر فنين بولين ورد أكيد منا ساني بولر راهيان الله أكبر. شيخ دورا منا سا قبنة دعائي غونة غتينية أكيد شيخ أبو كمن النادي أسر راهانة أكا غدينا هرجة لهات جيلا خينيا شيخ غدا خينيا خغدينا دورتا علم إسلاما شيخ محمد عبد الرحمن وجين تاني أستاذ هيدر فا وجين شيخ جمال سيرا فا وجين داينه منا شيخ متوفيق داينه خيسه بولله کی دعائی گونه سیمنا اسانی اچ کو فتے ودون دابتين ديره دواسene اچ سیمنه نوتيس الله اكبر. نما غرغدا خبجمو كرا حناتو غندا ددا دفه ارانتنا اس امن خيس ترجمه ما كم سبتايسين الله اكبر الله اكبر. اهلا جامع تكتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بغانا جان افتني جنان الحمد لله رب العالمين. شيني خينيا شيخ محمد توفيق نما موتنو غغدا قبو موتنو جبدو بيو تعالى مصرف الله ديمني موتنو بيا خنا خيسا فراتم قفو دون تين بيا لاتس موتنو علمي دا موتنو لنجي ادا ادا فراتني اچرا بيا خينيا أوروميا بيا خينيا إثيوبيا بيا تانيا أفريقيا كما أستاذ أنس ولله سمعنا ربا ستي دفني علمي قدو مكتب علمي خلف الردي بجتو مكتب عالما مكتب العالم الإسلامي خنا دفع بيا تانيا نوشيني سنقفو دون تين هرنت ندفو إسانيتيف غلطوما خبجما ألفات إساني جنبو الله أكبر. والله أنا رجع مچو أكان اتحاسه وسنبيه هدو تكان جمده هدو تسنجا أسمان أو ويتو تناسلا تكتي كتره بكرهنا دابتني سلام تا جانيه چون بربادي أستاذ أنا سيفي أكاسما شيخ خينيا بودا خبجما شيخ متوفيق بكرهنا دفني جم مچو إساني دعامو في حواسا كنا وانجان شيخا تفضل الله أكبر. خطو أستاذ أسيا كسبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة خينيا هتكارا خبودا خمغودوتا خقيرو خقري خاوني هندي خيسنو وري غندا خنا وري غندا ددا مغان غندا مغا جايباتي وري غندا ددا جروته هند ددا ربي سنياغول آمين جرو جريني خيس ربي ددا في ديمو لتي سنياغول آمين وان ددا چالور کا قبدني دي ربي برچا جرتني حديث ربي برچا جرتني قران ربي برچا جرتني وان ددا في ديمو چالور کا قبدني ربي
dhadhaa fidee rabbi daranuu seesanaa godhu akkuma dhadhaa fidee rabbi isinitti hameessu quraana akkana dhadhaa fidee caala rabbi isinitti hameessu hadiis akkasitti rabbi isinitti hameessu shari'aa islaamaa fiqii isteefanni hunda rabbi akkasitti isin hameessu nama ulamaa fi kabaju rabbi isin haa taasisu nama sheekh abdallaa fi usaawus askeesii hunda irraa baratu rabbi isin haa taasisu nama warra fayyadu rabbi isin haa taasisu akka carraatee sheekan ziyaaru jira dhiguma kanaan biyya kana seene sheekan irra deemee ulamaa'ee dur gartee nu barsiiftee fi warroota hiriyoota kiyyaa dur warri jibaranne hunda kan haga yeroodhaaf haga ama 8 mo 9 takka daambaane osoo gattaa'ee waaqaraa sun eegallee ulamaa'ee bira deemee du'aa fudhachuun qabajeetiin sheekan ziyaaruun qabajeetiin torbaan kana deemu jira sheekh kiyya guddaa sheekh amma watarirraa eegalee akkasuma akka sheekan sheekh Abdulatiif sheekh Muusaa Su'aalaa khara hargee bahaa kana hanga tokko hinfinnee leedha hanga tokko keessa baanee asii nama hargee lixaa kana keessa ol garagallee dura isinitti hargee lixaa keessa dura isin eegallee carraa ajaa'ibaa qabdanii maashaallah baarakallahu fiikum rabbiin ilmii itti jirtan tana bakka rabbi isin yaa gahu wanni waa hunda caalu harkaa qabdan qiimaa waan harkaa qabdanii kana hin beeytan namni immoo waan qiimaa harkaa qabu hin beeyne ziqeeni harkaa qaban cirracha nama fakkaata jaanii quraana rabbi harkaa qabdanii irra caalaa waan namni yeroo irratti dabarsu irra caalaa waan namni umrii fi itti gubuu qabu irra caalaa waan namni baratuu qabu sammuu isaatti shaakaluu qabu itti shaakalaa jirtan namni diin rabbii baratu quraana rabbii baratu irra caalaa waan rabbiin duniyaa kanarra nu fideef way rabbiin duniyaa kanarra nu uumeef maali akka rabbii isa gabbaruuf isa gabbaruun takkallee nu barnoota malee taatu salaanni barnootatti haajama zakaan barnootatti haajama soomanni barnootatti haajama ibaadummaan nuti goonu hundi siidhaa barnootatti haajamti yoo barnootaan ibaadaa goone qofa rabbiin nurraa qeebala khara kana malee milkiin keenya khadiinii fi duniyaatis hin jirtu rabbiin dustuura nu buusee jira seeratti ittiin bullu rabbiin nu buuse kajiruuf jireenyi keenya guutuun keessa jiru akkaataan bobbaanee itti gallu hundi akkaataan fuudhaa akkaataan heerumaa akkaataan bitii fi gurgurtiyaa walumaa gala jiruuf jireenyi ilma namaa guutuun maa farratnaa fil kitaabi min shay'in rabbiin kitaaba isaa keessatti wanta kanaan hin bifne xiqqoo fi guddaa hunda rabbiin achi keessa nu himee jira yoo nutummaan adda baafannee qaraanee ulamaa jala gatteenye irraa baranne jechuudha kanaaf nuti seereef dandee qaba akka shari'aa islaamaa seereef dandee qabna seera rabbiin nuu kaa'isan bira dabaruus hin dandeenyu ittis dabaluu fi irraa hir'isuus hin dandeenyu kan ammoo yoo barannee itti hojjenne qofa sheekh shahaadatu tula rabbi rahmataa godhuu fi waan bareedaa karaa nu godhan sunnaa hasanaa karaa nu godhan akka namni keenya duratti gartee darasootuma qofaa sheekan irraa qara'ee yaa'a amma kun hawaasa guutuu barataa ta'ee jira hawaasa guutuu darasaa ta'ee jira kun amma waan irratti alhamdulillah yaa mee taree takka alhamdulillah yaa kun ni'imaa caaltu waan irra caalaa waan dalagamuu qabu kana shari'aan islaamaa hoggaa dhuftu nama dhiira qofatti hin dhufne dubartii qofatti hin dhufne sheekan qofan laalchiftu xiqqaan laalchiftu guddaa qofan laalchiftu nu hundatti ergame nabiyyi alayhi salaatu wassalaam shari'aan hunda laalchiftu malee waan sheeka qofatti eeganii fi ustaaza qofarratti ilaalanii miti namni hundinuu itti gaafatamaa nurra jira hadhiiraa ha dubartii namuu itti gaafatama qaba sahaabota joochi deemine dhiiraa fi dubartii waliin qabsaawaniiti walii wareegama meeqa hafalanii amantii kan bira dabarsanii nuun gehen dubartii meeqaatu islaaminaarra wareegame dhiira meeqaatu islaaminaarra wareegame guguddaa qaqqaalii hafalan lubbuu isaanii dhiiga isaanii itti wareeganiiti amantii kan nuun gehen waan akkanatti laaftuu kanatti gartee irruma dhalannee maqaan keenya Ahmad Muhammad Faaximaa tahuu kanaan islaaminaa himachuun hin danda'amu wanni guddaan hojiidhaan mirkaneessuudha qabsoon irraa eegamu hafaluudha barnoonni noocii jihaadaa irraa tokko gosa qabsoo irraa takka baratuun wajaahiduun bii jihaadan kabiiraa yaa rabbiini waan ittiin qabsaawan keessaa jihaadun billisaanii jira qabsoo barattee barnoota keetiin qabsoo godha qabsoo wallaala ittiin balleessita bid'aa ittiin balleessita shirkii ittiin lafarraa balleessita waan jabduu harkaa qabdan waan ilmi namaa itti xiyyeeffatee baratuu qabu kan ilmaan isaatillee wareegama itti kafalee barsiisuu qabu kan namni hawaasa isaa ittiin jijjiiruu qabu wanni guddaan asirratti isinii dhaamnu barnoota hoguu barannu mataa keenyaaf dura jijjiiramu nurra fiduu qaba sammuu keenya ittiin jijjiiruu qabna if jaaruu jedhanii barnoonni nama jaara akka namni mana kana jaaru kanatti manni hoguu jaaramu waa meeqarraa jaaramanii beeyna akkasumatti barnoonninis karaa adda addaatiin namni sammuu ifii jaara hoguu sammuu kee barnootaan jaarte ittiin jijjiiramtee waan rabbi nurraa eegalu san ittiin hojjenne nama biraa maatii keenya irraa eegallee maatii keenya barsiifne hawaasa ganda keenyaa barsiifne hawaasa ganda kana bira konnee ganda biraa isin namni dullu kun ganda kana bi dhiisi alama kana jijjiiru ni geessan yoon an bira kutee fi jijjiirame hawaasa kana jijjiiruudhaaf lafaaniin kaayannee marxifanne kanaafuu warra marxifatee ganda keessan wallaalas keessaa dhoomsiisee shirkii dhoomsiisee hawaasa biraaniin jijjiiraa fakkeenya namaafiin tahajee baratu rabbii isin haa taasisu warra akkasii rabbii isin haa godhu ilmi jechuun waa irra caalaa ilma namaatiif bahaa'ima warra rabbiin adda baaseen
ilma namaatiif beeyladaa waliin addabee kamuun barnoota qabaachuudha rabbi warra gartee aqlii qabu warra ija qabu warra gurra qabu hattiin fayyadamin balhum ulaa'ika kal an'aami balhum adallu jeen ummanni sun akkuma beeyladaati inumaa beeyladaarallee irra dhama'uudhaa je yoo rabbiin gurra nuu kanne kan ija nuu kanne kan aqlii nuu kanne kana itti fayyadamne waan rabbiin itti fayyadamaa nuun jee kanaaf itti fayyadamin إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الراجع فتمجرنا فجاء ربي نوخني خنا أمري ربي نوخني خنا إجا ربي نوخني خنا قر ربي نوخني خنا يوتي فيدمني قرآن تيمبرني حديث تيمبرني متى خينيا تهجني حواس خينيا ماتي تينيا جند خينيا بيه خينيا تنجيرو باني وياك يا أمار ربي نرانو غافة تجرات وان وياك يا أمار نرا غافة تمجرات خيس هاتوكو أمري تيسا في التيرا درجة جمّا خيسا في التيرا راغافة تمجراتا شبابني خينيا يرقدام متى قرآن كون خيسا جولين تيكون كون دالوت بيه خنات دالتو بيه خنات دالتو أنبياء خنا بيرخوته إسن أنبياء تبربيت رسول تبربيت واهمات ستين قدام نملة وان قرآن ربي قرأتني حديث النبي براتني وان كان همتني بكساني بوتني جرتن وان تاتف العلماء ورثة الأنبياء إني بيتن خناف دالتو أنبياء سنتهو راف أها هجي أنبياء قدو سنة سني تنرجرا مسؤولي جمّا سني نرجرا اتقافة ما علماء أنبياء تجرو سني تنرجرا بينه وان قدّا تكاهر كنرجرا بأقدّهم بعد ده بجرا بيخو كمن حقوق إمام تاخينيا بينه bakkantaan hin dhaabbannu jechuudha bakka nurraa fakkaan hin ejjinu jechuudha dhiiraas ta'ee dubartiis ta'ee xurii nurraa fokkottu haala amala fokkotaa nurraa argamuu hin qabu gochaanis ta'ee jechaanis ta'ee bakka nuuf fakkaan hin dhaabbachuu hin qabnu bakka nama islaamaa irraa bareedu waan islaaminaa calaqqisu waan islaaminaa bareedina islaaminaa namni biraa ka islaaman tahin illeen aha islaaminaa akka bareeddi je'ee nurraa halaalatti illee nulaalee islaaminaa tanaaf gaabbu islaaminaa tanaaf seenu hujiin keenya haala amallee keenya waan akkanaa kana calaqqisu nurraa eegama isin irratti hin dheessu rasuul amaaf salaamtuma jennee booda yeroo qabanne walitti deebina baga gammaddan waan arraan tana baratanii eebbifamaa jirtan kana faayidaa rabbi isin haa godhu warra kun jalqabaa miti fuuldura deemee ulamaa'ii ta'u rabbi isin haa godhu xiqqaa guddaa keessan ilmii baratan ilmii samaraa rabbi isin haa godhu ta'ii fi itti jijjiiramtanii ammallee hawaasa keessan ittiin jijjiirtan rabbi isin haa taasisu warra booda yeroo deebina assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh